juga ku tanya di kudipa ipak batiningan tuai gantungan nyawa ipak batiningan tuai gantungan nyawa. Agaknya seadanan iwan selah buhaga di laut Tanjung Pandan ku selom kiwan dia di laut Tanjung Pandan ku selom kiwan dia. Yo payuhan sedanan jejamah sehati dipakun di malingan malupaku baditi dipakun di malingan malupaku baditi. Juga ku tanya